Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju Informativni razgovor. Odmah na početku emisije, a želim da vas zamolim da pažljivo odgledate sve ovo što ćemo i o čemu ćemo večeras da pričamo i da ovu emisiju shvatite kao upozorenje, jedno strašno upozorenje na stvari koje su polako počele da se dešavaju i koje će nam se tek dešavati, a jedino mi možemo da utičemo na to. Večeras naime pričamo o mističnom i zagonetnom kodeksu alimentariusu ili ti standardu o hrani. A prego što vam predstavim svog večerašnjeg gosta, samo da dam par rečenica o ovom kodeksu. Pod ovim kodeksom više nije potrebno označavati životinje koje su genetski promenjene, što je do sada bilo obavezno. Povrće i seme će biti izloženo zračenju. Uvođenjem ovog kodeksa će sve životinje koje se uzgajaju za hranu ili mleko morati da dobiju Monsanto hormon rasta i Monsanto antibiotike. Ljudi će oboljevati zbog konzumiranja genetski uzgojene hrane i naravno tu uskače farmacija koja će nam nuditi pomoć u obliku svojih lekova. I gotovo svi prirodni lekovi postaju zabranjeni i označeni kao opasni, a bit će dozvoljeni samo farmaceutski proizvodi. Kao što čujete, uskoro će biti zabranjeno korišćenje i prodaja lekovitog bilja, verovali ili ne. Samo pitanje godina, a kako stvari teku, vjerojatno i pitanje meseci. Ja dobroveče i dobrodošlicu želim gospodinu Nikoli Aleksiću, direktoru ekološkog pokreta iz Novog Sada. Dobroveče i dobrodošli u Niš. Bolje vas našli. Jesmo mi ovdje na jugu malo zaštićeniji ili ne? Niste, vezano za ovaj vaš uvod, niste. Ove će se odredbe odnositi na celu Srbiju, na celokupno stanovništvo sada i u buduće, odnosno one koji budu preživjeli. Ovo što sam ja sve pročitao, sve je to tačno, tako? Apsolutno je tačno i još ste bili veoma blagi. Šta je u stvari kodeks alimentarius i zašto je tako opasan? Kodeks alimentarius je jedan monstruozni zbir odrednica koji reguliše proizvodnju i promet poljoprivrednih proizvoda, odnosno prehrambenih namirnica. Preko 4000 odrednica, odnosno standarda, oni su uveli do najsitnijeg detalja, među njima i one najmonstruoznije, jer su planeri kodeksa alimentariusa predvideli da oko 3 milijarde ljudi sa planete Zemlje nestane. 1 milijarda od neposrednih posljedica primjene odrednica kodeksa alimentariusa, a 2 milijarde ljudi zbog pada imunosistema, zbog neishranjenosti, zbog bolesti koje bi se inače mogle lečiti prirodnim lekovitim sredstvima kao što se i do sada to radilo. Znači, oko 3 milijarde ljudi planeri kodeksa alimentariusa su predvideli da nestane sa lica zemlje. I tu se krije ta najveća obmana na svetu. Oni će problem gladnih da reše tako što će ih jednostavno eliminisati sa planete Zemlje. Kad i kako nastala cela ta ideja, monstruozna ideja? Kodeks alimentarius se pominje još 1893. godine u Austro-Ugarskoj monarhiji, koja kao uređena pravna država je donela jedan zbir odrednica kojim je regulisala proizvodnju i promet životnih namirnica. Međutim, taj kodeks alimentarius je ponovo oživljen, a sa jednom sasvim drugom namenom. Mora da se kaže da je Fritz de Mir, bivši direktor IG Farben, farmaceutske industrije koja je Hitlera snabdevala onim potrepštinama za konclogore kao što je ciklon B ili fluor kojim su držali u poslušnosti logoraše i koji je zbog toga bio osuđen u Nirnbergu 1945. godine zbog zločina protiv čovečnosti. Posle izlaska iz zatvora setio se čuvenog kodeksa alimentariusa, našao je svoje prijatelje u Ujedinjenim nacijama i svoje pristalice pod idejom ko kontroliše hranu, kontroliše ceo svet. I onda su počeli još početkom 60. godina da osmišljavaju i da uvlače sve više i više zemalja, u početku kroz neke dobrovoljne standarde kojima vi dobrovoljno pristupate, da bi onda rekli, a od 31. decembra 2009. godine kodeks alimentarius postaje obavezujući za sve zemlje potpisnice Svetske trgovinske organizacije
sada vrše pritisak na Evropsku uniju, koja je također prihvatila mnoge odrednice. Neke zemlje se još opiru kao Češka ili recimo neke zemlje, Austrija, Mađarska, Luksemburg, koje se protive uzgoju genetski modifikovanog semena, poljoprivrednih proizvodi i tako dalje. Međutim, Amerika, odnosno taj američki lobi koji stoji iza ogromnih multinacionalnih kompanija poput Monsanta, poput farmaceutskih industrija koji imaju godišnji odnosno profit preko 8 milijardi dolara, otvoreno vrši pritisak na zemlje koje se opiru prihvatanjem kodeksa alimentariusa i njegovih odredbi. Tako možemo da pročitamo na sajtu da je potpredsjednik Amerike izjavio da je Amerika veoma zabrinuta našim zakonom donetim u junu, kojim se zabranjuje uzgoj i promet genetski modifikovanih organizama. A naš poslušni ministar poljoprivrede, gospodin Saša Dragin, inače stipendista Monsanta, koji je godinu dana bio na specijalizaciji na bioinženjeringu u Americi, gde je dizajnirao životinje namenjene ljudskoj ishrani. Dozvolite samo da se ogradim, da neko ne misli da izmišljam. Sve ovo što govorim, on je napisao u svojoj biografiji kada je konkurisao za pomoćnika sekretara za zaštitu životne sredine u pokrajini. A kada je bio izabran za ministra, onda mu je neko sugerisao, izbaci, ovo nije baš popularno, da navodiš da si bio Monsantov stipendista, si radio na specijalizacije te stvari, a sada radiš o glavi celom stanovništvu Srbije. On je spremno izjavio da će Srbija vrlo brzo doneti zakon koji će poništiti ovaj zakon o zabrani uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama i da će se na mala vrata kodeks alimentarius usvojiti. Izvinjavam se. Kažem na mala vrata, jer konvencije međunarodnog karaktera su jače od bilo kog zakona. Srbija je potpisnik Roterdamske i Kopenhaške konvencije koje zabranjuju neke od odrednica kodeksa alimentarius. Znači, ili se izvucite iz te konvencije, poništite je, ali ovako javno ne možete. Konvencija ima snagu jaču od zakona. Znači, na mala vrata nama se zločinci, ja moram da kažem, jer ne znam drugu reč da upotrebim za te ljude koji tako ponizno, poslušno ili im vraćaju dug, su ucenjeni, ne znam, ne ulazim u to uopšte, nameću sopstvenom narodu takve odrednice za koje ceo svet kaže Srbija će nestati sa geografske karte. Uništit će nam poljoprivredu. Mi i danas imamo poljoprivredu kao okosnicu. Čitajte današnje novine, molim vas. 40% budžeta Srbije puni poljoprivreda. Oni hoće da je unište. Ovaj pomor krava, to seljaci najbolje znaju, bili su prinuđeni da sopstvena stada krava, mlekulja, pokolju, da prodaju u bescenje i sada se nudi uvoz 50.000 krava, steovnih junica iz Ukrajine, odakle, a mi uvereni smo, nemam dokaza, odnosno otvoreno ili osnovano sumnjamo da su ta goveda tretirana i goveđim hormonom rasta i antibioticima i da će svaki seljak koji dobije te krave iz uvoza, ne znam po kojim uslovima, dobijati i hranu za njih, a u toj hrani će biti i antibiotici i goveđi hormon rasta. Naša je preporuka, budite oprezni, nemojte nikom živom verovati. Svaku našu reč koja se večeras u studiju izgovori, molim vas proverite. Sve ove tvrdnje, sve ove ocene možete naći na internet mreži od najvećih stručnjaka ovoga sveta. 828 stručnjaka iz celog sveta potpisali su jedno upozorenje, apel svim vladama sveta. Može se također naći taj apel na sajtu i naša vlada ga je dobila. U Engleskoj je 1,5 milijuna potpisa skupljeno. Greenpeace je skupio 1,5 milijuna potpisa protiv kodeksa i genetski modifikovanih organizama. Ljudi, ovo će biti smak sveta ili ćemo morati na ulicu ponovo puške u ruke braniti sopstveno pravo na život, pravo na budućnost. Bolje je da poginemo nego da umremo kao najteži bolesnici koje nam ovaj kodeks zasigurno nagoveštava. Gde je i šta je problem sa genetski modifikovanom hranom? Vidite, jedan čuveni stručnjak rekao je da se ti stručnjaci
poput našeg ministra poljoprivrede koji je to radio u Americi u laboratoriji Monsanta ili druge genetski, bioinženjerske laboratorije, oni se igraju Boga. Da bi bolje razumeli, i seme kukuruza, ono koje smo imali unazad nekoliko decine, jeste hibridno, jeste genetski modifikovano, ali birali smo između crvenog i belog kukuruza, znači dve iste biljne vrste. Ali ako vi u gen paradajza unesete gen morskog krastavca ili ribe, to je onak igranje Boga, jer vi ne znate i ne postoji niko živi na ovom svetu ko može da vam garantuje da se u 10. kolenu vašeg poroda, vaših naslednika, neće roditi dete sa ribljim repovima umjesto ušiju i morskim krastavcem umjesto nosa. Ja moram neki put bukvalno ovako plastični da kažem da ljudi shvate koja nam opasnost preti. Niko živi ne može da garantuje da nema nikakvih posljedica. Niko živi. Hormon takođe, antibiotici takođe. U ovom kodeksu alimentariju skinuo sam za sve hormone koje se daju govedama, zatim one herbicide koji su vraćeni na listu, iako se pouzdano zna da su maligni. Piše, najverovatnije nisu štetne po čoveka u daljoj reprodukciji, odnosno po pokoljenja, mislim, ljudske vrste, najverovatnije, molim vas, znači, apsolutno nisu ispitivali posljedice na buduća pokoljenja koje će se genetski prenositi. Mi možemo svašta da očekujemo, a pored toga decidno je utvrđeno 65 najtežih bolesti su uzrok upotrebe genetski modifikovanih organizama. Sterilnost, impotencija, atrofija mozga, šećerna bolest, Alzheimerova bolest, da vam ne pričam 65 najtežih bolesti, ono što kažu u našem narodu, ni neprijatelju ne bi poželjeli jednu jedinu bolest sa ovoga spiska. To je isključivo od upotrebe genetski modifikovanih organizama. A kodeks alimentarius isključivo nameće obavezu upotrebe genetski modifikovanih organizama. Čak šta više, ove, moram da kažem, monstruozne, zločinačke kompanije preko lobija američke vlade uspeli su da izdejstvuju da iračka vlada donese zakon da niko od Iračana ne sme da gaji seme koje nije genetski modifikovano. I ono što je najgore i po nas najopasnije, ovo pitanje direktno zadire u nacionalnu bezbednost. Jer to, izvinjavam se, to seme ima svoj gen u sebi koji ga steriliše i sposobno je samo za jedan rod. I vi svaki put morate iznova kupovati seme od Monsanta, od tih kompanija koje se bave genetskim inženjeringom. Znači, mi postajemo zavisni od privatne kompanije. Moram da kažem, zatrčao sam se u ovoj osudi, 7 saveznih država Amerike traži zvanično od vlade Amerike da se sudi predstavnicima Monsanta, pošto ne mogu da dokažu nijednu ovu tvrdnju, ono zdravo, gotovo kao kad uhvatite lopova u samoposluzi, oni traže zbog kriminalnog načina poslovanja, jer oni kupuju vlade. A o ministrima da ne govorimo, nažalost, imali smo prilike da vidimo Ivana Dulić-Marković, stipendista Monsanta, ona je mimo zakona uvezla 60.000 tona sačme od genetski modifikovane soje. Gde je to završilo? Da li neko pratio, da li je to završilo kao hrana stoke ili za ulje, ne znam zašto, to niko nije rekao. Mi možemo tek da očekujemo posljedice od njenog, kako da kažem, monstruoznog ponašanja kao ministarke. To isto radi i ovaj ministar. To je tačno za Monsanto seme da nakon njega ni jedno drugo seme na toj zemlji neće da klira. Vidite, u genetski modifikovanom semenu tih poljoprivrednih proizvoda, soja recimo, ugradi se gen koji je otporan na najjači herbicid Roundup. Ja ne govorim engleski, ali sam naučio da tako se izgovara taj najjači herbicid, koji ne mogu da prežive nijedna druga kultura niti biljka, samo genetski modifikovano seme. Ali više ništa na tom zemljištu zbog toga ne može da raste. I ono što je još gore,
vi unesete u sebe taj genetski modifikovani organizam iz proizvoda od takvog semena. Taj gen proizvodi, ili recimo to je tretiranje sa herbicidima. Druge kulture imaju gen koji sam proizvodi materije koje uništavaju druge kulture. Znači sve konkurentske kulture. Vi ga unesete u organizam i on počinje da proizvodi taj isti herbicid u vašem organizmu protiv domaćina u kome se nalazi. Pa to je samoubistvo. I oni to znaju. Ali zbog enormnih profita, jedan čovjek nam je predočio jedan frapantan podatak poslovanja tih multinacionalnih kompanija. Izvršni direktor kompanije Coca-Cola ima godišnji prihod kao platu $600 miliona. Šta mislite koliko imaju ovi zločinci koji su spremni da pobiju 3 milijarde ljudi kada su rekli bolje novac nego gladni Afrike, Azije koji treba da oslobode prostor za nadrasu. Kodeks alimentarius je direktan nastavak nacističke ideologije. Molim vas, direktan, sa još monstruoznijim posljedicama. Neko će reći, pa dobro, eto, te genetski modifikovane krave ili ovce daju više mleka, više mesa, brže rastu, eto, sprečit ćemo glad u svetu. Da li ste vi vidjeli na fotografiji negde one monstrume od ljudskih bića u Americi koji imaju 450-500 kilograma, koji je nepokretan i koji svoj život provodi samo u krevetu? Ja sam ih video. Jeste li vidjeli one snimke iz Kalifornije, onih enormno gojaznih ljudi, nažalost crne rase? 3 njih bi mogli da obuhvatite onom majicom koju je on navukao na sebe. To nije priroda, to nije nasljeđe svojih roditelja. To je uništena genetska struktura za vreme začeća ili neposredno pre začeća. I rodio se monstrum. Znači, direktno utiče na genetsku strukturu čoveka. Znači, apsolutno nije bezazleno ova tema o kojoj govorimo. Govorimo večeras o opstanku Srbije. Bude li se dozvolio poništenje ovog zakona o zabrani uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama u Srbiji, Srbija će biti izbrisana sa geografske karte. Nestaćemo. Možda će negde pisati tabla, ovdje je nekad postavio jedan narod čiji je ministar prodao njihovu budućnost i uveo kodeks alimentarius i odobrio genetski modifikovano seme. Jedan čovjek. Pa imamo li mi naše narodne poslanike? 250 ljudi. Imaju li oni svoje porodice? Ja poručujem svim Nišlijama, svim ljudima koji stanuju u Srbiji, raspitajte se gde stanuju vaši poslanici. Posjetite ih. Idite im kući, pokucajte na vrata. Pitajte da li znaju na šta ih sprema ministar da dignu 2 prsta da usvoje i kakav zakon. Da li su svesni toga? I kažite im, stisnite petu pa se vratite ako glasate za taj zakon. Kako se borimo? Što da rade ljudi? Upravo ovako. Vatajte za gušu. Monsanto je mimo zakona, pokazao sam malo pre u studiju režiji, raspisao konkurs za zapošljavanje naših ljudi koji će dobiti automobil, laptop i na nivou srpskih seljaka prodavati genetski modifikovano seme i njihove herbicide. A zakon o zabrani uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama u Srbiji je još uvek na snazi. O čemu se tu radi? Znači, ima odobrenje, da li vlade ili ministra, ima odobrenje ili pasivnost, ćutanje javnog tužioca. A ovo je školski primjer organizovanog kriminala. Ja ovdje u vašem studiju s vašom dozvolom prozivam javnog tužioca Srbije. Zašto ne radite svoj posao? Da li treba da pomremo da bi neko od vas iz javnog tužilaštva nešto napisao? Skinite sa sajta njihov konkurs, pročitajte, ako ne verujete meni i ovom tekstu koji sam donao ovdje u studiju, pokažem gospodinu Jankoviću, kome se zaista najlepše zahvaljujem, što me čak iz Novog Sada, zbog važnosti teme, pozvao večeras u goste. Vrlo vatreno sve to objašnjavate i sa puno gorčine.
razumem i razloge, a razlozi su uopšte naša budućnost, koja nam i nije tako baš lepa, niti će da nam je lepom serviraju. Treba li da čuvamo seme? Šta ako dođe inspektor i ako se uopšte uvede zakon da morate jednostavno da kupujete to? Malo pre ste rekli da će biti zabranjeno sejanje zdravim, normalnim semenima. Može li da se desi da praktično krijemo kada nešto sadimo? Naš poziv je borite se. Hvatate za gušu vaše poslanike, dužni su da vas zastupaju. Kad nam dođu ti akviziteri koji će vam prodavati zlo seme, koji će vam nuditi propast porodice, vaše gazdinstva, dočekajte ih motikama, najurite ih kao posljednje zločince. Čuvajte svoje prirodno seme, neka vam to bude najveće blago u kući. Ono će jednog dana zaista biti vrednije od pravog zlata. Mi moramo da sačuvamo prirodu Srbije sačuvanom. Imamo preduslove da je sačuvamo. 10 godina zbog onih sankcija nismo je zagađivali ni veštačkim đubretom, niti nekim drugim materijama. Najveći stručnjaci iz oblasti poljoprivrede tvrde da možemo da zarađujemo godišnje 7 milijardi eura samo od organske poljoprivrede. Pa zar iko normalan može da predloži da se tako nešto uništi? I drugo, moram da upozorim sve poljoprivredne proizvođače. Onog trenutka, ako ovi zločinci uspeju u svojoj nameri da nas privole na mala vrata da primenimo odredbe kodeksa alimentariusa i da prihvatimo genetski modifikovano seme, sa Rusijom, sa izvozom je gotovo. Više ni gram hrane tamo neće moći da ode, jer Rusija ima strožije pravila i odredbe o kontroli hrane nego što ima Evropska unija. A lično sam bio prisutan na predavanju njegove ekscelencije ambasadora Konuzina, kada je rekao: sve što Srbija proizvede zajedno sa vama, kroz smeh, može rusko tržište da pojede. Jedino što ne možemo prihvatati gajbu po gajbu. Organizujte se. Zar ne vidite da neko namerno sprečava izvoz hrane na rusko tržište? Donosi čitav niz sputavajući odredbi samo da vi kao proizvođač jabuka ne možete to poslati u Rusiju, na rusko tržište. Proizvodite kupus, najbolji u Evropi, nemate kome da ga prodate, ne može se organizuje. Tu je mesto ministarstvu, tu je mesto državi da upliviše, da omogući poljoprivrednim proizvođačima da izvoze na rusko tržište. Mi moramo tako da sačuvamo svoju budućnost. A to što ste pitali zašto ovako reagujem, vjerovatno, što kaže ono, kakav sam rođen, razumete. Ali sada, da neko ne pomisli se, ja borim za sebe. Meni je 60 godina već kasno za bilo kakvo planiranje života ili ostatka života. Ja se borim za moje buduće unuče, razumete, za moje pokoljenje, kroz moju decu. Ja želim da oni žive normalno, da oni imaju decu koja neće biti sterilna, da se i moja loza i ljudska loza nastavi, da ne izumremo, kao da ne kažemo one životinje koje smo gledali iz praistorije u snimcima, razumete. Bojim se da će nam to biti, ukoliko dozvolimo ovim ljudima tu nameru koja je toliko očita, toliko monstruozna. I kada vidim sve to, kako to javno rade, onda se izbezumim, pa ko im daje pravo na tako nešto? Postoji zakon o zabrani genetskih uvoza i uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama u Srbiji. On je i bio i još uvijek važi. BK grupa Miodraga Kostića, ne BK, izvinjavam se, MK Komerc, Miodraga Kostića 2007. godine 16. maja potpisuje ugovor sa Monsantom o distribuciji i uzgoju njihovih semena i herbicida. Molim vas, ko mu je dozvolio? Ko je tom čoveku dozvolio da kupi 3 šećerane po 3 evra? Molim vas. Samo jedna šećerana, ona u Zrenjaninu imala 42 miliona maraka u rezervama, u šećeru kao rezervama. A on je to dobio za 3 eura, sad je preprodao Nemcima te šećerane. Pa kako je moguće ovu zemlju tako bezočno
pljačkati bez ikakvih posljedica. Što se radi u Inđiji kad smo već kod toga? Hvala vam na to pitanju. Moja ocena, malo pre sam rekao, genocid u Srbiji je počeo sa odobrenjem predsjednika Tadića, kome sam lično plaćao oglase u novinama i prozivao ga da njegov partijski drug, član glavnog odbora Demokratske stranke, predsjednik opštine Inđija Goran Ješić, dozvoljava bugarskoj fabrici, mimo svih zakona ove zemlje, ne postoji zakon koji nije pogažen, dozvolio da se gradi fabrika za preradu starih akumulatora. Po zakonu to je opasan hemijski otpad. Ta fabrika je stavljena pod krov 1. septembra prošle godine. Bojan Pajtić je tu fabriku javno otvorio. I pored protesta ekologa, građana Inđije i svega toga. Nesreća je što je lokacija te fabrike unutar izgrađenog izvorišta za regionalno snabdevanje pijaćom vodom, zarez, neposredno uz vodostanicu. Tako piše u njihovoj studiji, u njihovoj opisu tehnologije rada. I dalje, tretman otpadnih tehnoloških voda, pošto nemaju kanalizaciju, iskopani iza fabrike ogroman upojni kanal, dugačak preko 50 metara, širok kao pola ovoga studija, tu će ispuštati otpadnu tehnološku vodu koja će sadržavati u svakoj litri 1 do 2 miligrama olova. Kada se to jedan put pusti u zemlju, iznad najvećeg podzemnog rezervoara pijaće vode, u tom regionu sada i u buduće, koji ima više od 100.000 stanovnika, rađaće se samo mentalno zaostala deca. I oni to znaju. Ja sam ih upozoravao na to, pisao krivične prijeve, slao javnom tužiocu. Niko na to nije reagovao. Nama koji smo pisanim putem dali primedbe na tu studiju o proceni utjecaja na životnu sredinu, zabranila je služba obezbeđenja da uđemo na javnu raspravu. Molim vas, mi smo ušli na silu, gušajući se sa obezbeđenjem. Sad su ih promenili, doveli su iz državne bezbednosti obučene, da ne kažem bodybuildere, da nas spreče ako budemo sljedeći put pokušali da ostvarimo svoje pravo. To je slika i prilika naše zemlje i ove vlasti. Fruška Gora, jedna od najlepših naših planina. Ne samo najlepši. Jedan profesor univerziteta, stručnjak, geolog, rekao je ovako na našem prvom simpozijumu o prirodnim, duhovnim i kulturnim vrednostima Fruške Gore. Kada bi sa Fruške Gore nestalo sve živo, biljnog i životinjskog porekla, i onda bi se morala imenovati za nacionalni park zbog njene vrednosti, geološke, paleontološke, svih drugih vrsta. To je jedinstvena planina na svetu. Vi na jednoj padini vidite 70 miliona godina perioda zemljine kore. Fruška Gora je po tome jedinstvena planina u svetu. Ali, nažalost, ovaj režim oličen u takvim namerama, da ih ja ne krstim iz pijeteta prema ovom studiju, je osmislio da Frušku Goru pretvori u nuklearnu deponiju Evrope. I kada to Nikola Aleksić kaže, onda misle da je lud, a Fruška Gora je šuplja. Tamo je Jugoslovenska narodna armija 80. godina izgradila kilometarske tunele, hangare, skladišta. Moj kolega iz banke gde sam radio 35 godina u trećoj smeni, kaže, ja sam vozio kamion mikser s betonom, ja sam s kamionom ulazio u podzemlje Fruške Gore. I sada samo potezom pera, promenom namene, od nacionalnog parka pretvara se u najmoderniju, tehnički opremljenu nuklearnu deponiju. I ono što je potvrda svega ovoga što pričam, odakle smo to saznanje i dobili, mi smo doveli predsjednika Savezne komisije bivše SRJ, doktora Aleksandra Perića, koji je bio predsjednik komisije, Savezne komisije, sa zadatkom da od 12 ponuđenih lokacija izabere najpovoljniju da bi je predložio našem tadašnjem režimu za nuklearnu deponiju Srbije. On je pred 100 ljudi i nekoliko televizijskih kamera pričao za vreme razmatranja ovih 12 predloga lokacija, za koje tvrdim odgovorno da nijedan nije bio iz Vojvodine. Više puta sam morao energično da napomenem da Vojvodina ne dolazi u obzir. Znači Fruška Gora.
i svoje svedočenje. To nije bilo predavanje niti javna tribina, to je bilo svedočenje. On je završio rečima: ako politika ne posluša struku, vama ne preostaje ništa drugo do građanska neposlušnost. Ono sam rekao na početak. Motike, puške, branimo se. Ovo je suludo šta se više radi u ovoj zemlji. Mi se moramo odbraniti. Kako bih rekao, ovaj čovjek priča o teoriji zavere, a mi Srbi smo skloni teorijama zavere. Izvinite, najbolje sredstvo da se eliminiše zavera jeste podsmevati se tom. Pa šta rade sa nama, molim vas? Samo u posljednje deceniji 4 puta nam se menjala, odnosno raspadala zemlja, smanjivala, 4 države smo prošli. Vaše dete u 4 države živjelo, a nema 15 godina. O čemu mi pričamo? Ovdje otvaraju bugarsku fabriku. Bugarski predsjednik je 3 puta dolazio i razgovarao sa Borisom Tadićem, intervenisao da se ta fabrika otvori. O čemu mi pričamo? Ja odgovorno stojim iza te ocene, protiv srpskog naroda postoji zavera. Bilo je slučajeva, znate i sami šta su, kakvim su nas predstavljali svetom da bi mogli da bacaju na nas i bombe i nuklearni otpad u onim uranijumskim mecima s kojima su svoju zemlju očistili, a nama donijeli zlo na Kosovo. Nešto razmišljam pa dođu do zaključka da na osnovu svih tih informacija koje ste nam dali da je vaš ekološki pokret izuzetno jak i imate ljude svuda što bi Vidite, među 10.000 pojedinačnih članova ekološki pokret Novog Sada ima više od 200 profesora univerziteta najrazličitijih struka. Na čelu pokreta je trostruki akademik profesor Rudolf Kastori. Ja sam samo organizator, trkač. Sa takvom naučnom bazom ove godine organizujemo 15. po redu međunarodnu naučnu ekokonferenciju o zaštiti životne sredine gradova i prigradskih naselja. 4 puta do sada smo imali pokroviteljstvo Ujedinjenih nacija. 4 univerziteta, od toga 3 državna su nam suorganizatori i 2 svetska instituta. Da li ste čuli za takav primjer da su 3 državna univerziteta postali suorganizatori jednom udruženju građana? Novosadski, Beogradski i 2 iz Moskve, među njima najjači na svetu poljoprivredni univerzitet, Ruski državni poljoprivredni univerzitet. Zatim Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i Institut za prehrambene tehnologije također iz Novog Sada. Matica Srpska je tradicionalni pokrovitelj, a i ona ne vezuje svoje ime za makar kakvu aktivnost nekog udruženja. A što se tiče naše snage ili jačine, neka svedoči onih 1600 naučnih radova objavljenih u celovitom obliku koje su ostale posle ovih do sada 14 održanih ekokonferencija. Parnim godinama tematika je zdravstveno bezbedna hrana, a neparnim godinama zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Tako da smo mi već svetski poznati po tom tipu naučne konferencije koja se održava svake godine u Novom Sadu, samo se tematika dvogodišnje menja. 2007. godine ispoštovanja prema toj brizi koju mi pokušavamo da doprinesemo rešavanju tih problema, došao je direktor UNESCO-a za Evropu da nam otvori konferenciju, kome smo se obratili jer je naš premijer, gospodin Koštunica, odbio. Hvala mu do neba. Da nas nije odbio, ne bi zvali ovog čoveka, ne bi doživjeli takvu čast kako niko nikada u ovoj zemlji nije doživeo. I da završim oko toga, prosto mi je neprijatno kada počnem da govorim odrednice koje govore o nama. Nemački zeleni, kada su nas posjetili svojevremeno u prvoj posjeti Srbije, kada su vidjeli kompleksnost pristupa ekologiji, zaštiti životne sredine, zaštite duhovnog nasleđa, vaspitno-obrazovna delatnost, kulturna delatnost, akcije, kampanje, organizovanje međunarodnih naučnih skupova, predavanja, preko 250 tribina predavanja smo do sad održali. Proglasili su nas rezultatski najjačom ekološkom organizacijom u Evropi.
mi smo odbili taj kompliment, oni su na prste jedne ruke dali argumente, morali smo ih prihvatiti. Ajde da pogledamo malo reklame pa se vraćamo da nastavimo s ovom temom. Reklam.